A ideme do druhej jazdy Akartok, gyerték följebbre, jobban. dnešného podujatia Slovenského pohára a medzinárodných majstrovstiev MX 65 Motorado Cupu tu v Belciach. O týždeň sa stretneme v Ježkovej Vsi na presne takomto preteku, kde by sa malo, tu je 151 jazdcov dnes. Áno, a PCku na rampa padá a ideme do druhej jazdy. De csúszás lesz mindjárt. Alig jó elmentek, simán. Nem volt a félelem.